Dobrodošli u još jedan video. Evo nas u Bugojnu, Vedro polje, placevi na prodaju. Placevi su od 420 metara kvadratnih pa do 700 metara kvadratnih. Placevi su već označeni. Put je širine 4 metra. Put se prilazi ovdje, znači pored između ove dvije kuće, znači tu je plac, put sam, štala prodata, ovaj plac iza štale je prodat, kuće je još uvijek na prodaju i ovi placevi koji su iza kuće. Znači placevi su od 420 metara kvadratnih pa sve do 700 metara kvadratnih. Više informacija možete dobiti na 063 397 911. Vidimo se u nekom drugom videu.